krim, es krim. Es krim, es krim. Bang, beli es krimnya ya, Bang. Oke, ini es krimnya ya. Makasih, Bang. Es krim, es krim. Es krim, es krim. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Enak banget nih es krimnya. Seger. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Loh, Dek, kok kamu makan es krim lagi sih, Dek? Iya, Kak. Enak banget loh, Kak, es krimnya. Seger. Tapi kan kamu tadi udah makan es krim, Dek. Nanti kamu sakit loh, Dek. Enggak kok, Kak. Ah, kamu, Dek. Ya udah yuk, sekarang kita pulang. Ayo, Kak. Dek, sekarang kamu tidur ya, Dek. Besok kan kamu harus sekolah, Dek. Iya, Kak. Dingin. Hacim! Hacim! Dek, bangun, Dek. Udah siang nih. Nanti kamu bisa terlambat loh. Hacim! 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 Loh, Dek, kamu kenapa, Dek? Kamu sakit ya, Dek? Aku sakit, Kak. Dingin. Hacim! Hacim! Wah, iya, Dek. Badan kamu panas banget, Dek. Kamu sakit. Ya udah yuk, kita ke rumah sakit yuk. Kakak panggil ambulan ya, Dek. Iya, Kak. Dingin. Dek, itu ambulannya udah dateng tuh, Dek. Ayo, Dek, kita ke rumah sakit yuk, Dek. Iya, Kak.